Muvukanye abavandi pastori abandi mwigisha banazi amazina menshi tuvuga amazina banyita ni menshi ariko imwene data ndumuvukanye muri Kristo Yesu rero ndashimye Imana dusubire guhura kugira ngo dusange ijambo ry'Imana ni dimanche ya kabiri nigishije ngaha kira kabiri rero ndanezerewe inkuru ko mwabivuze sinisanga yuko umengo ndi umuntu wo hanze naho ntubansengera haca kwandira hamwe namwe ndi muri Kristo Yesu banjye cyane turi muri Kristo Yesu cyo kintu kiraduhuza gusumba ibintu byose abantu twoba twitwa ko dutandukanye rero ntahinze kurandira ntahinze kuvuga amajambo menshi nagiye tuje mu ijambo ry'Imana shaka ufate Bibiliya yawe genda umwigisha mu buryo nigisha ndaja muri Bibiliya cyane rwose bisaba yuko Bibiliya uyifise hafi yawe gatujane hama twige icyo Umwami Yesu yateguye ko dusangira uyu munsi mu majambo makeya. Ijambo ry'uno munsi tuza kuganira ko ni ijambo rivuga ku byerekeye ubugororotsi buva ku Mana. Mu Kinyarwanda ryita gukiranuka. Niyo wumva akoresheje ijambo kugororoka abantu bumva Ikinyarwanda uze kumva ko ari gukiranuka cyangwa la justice qui vient de Dieu mu Gifaransa cyangwa the righteousness that comes from God mu Cyongereza. Niryo jambo tukatuvugane ni jambo niza yuko riza kugufasha uriko urabyumviriza riza utahuza urukundo rw'Imana. Kimwe mu bintu ndakubona ku bantu dukijijwe turakizwa tukava ko turi muri Kristo Yesu ariko dutahura neza icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu mu mitima yacu tukaririmba yagiriye neza yadukuye ku mitwaro yaturemeraga none butugenda twenye ariko ukabivuga mu majambo gusa ukabiririmba gusa ariko mu mutima atari ko biri ukabivuga ugasanga uko ubayeho siko by'ukuri ijambo ry'Imana rivuga ugasanga umukristo arabaye mu mutima aguma yita ko ari umunyabyaha iteka ryose ko ari umunyabyaha ko atabereye Imana itamwemera Imana itamukunda Imana itamuzi ugasanga ubuzima bwawe n'ubuzima bwo kwishira mu kibanza Imana itagushiramo ikintu ndakivuga ko cyane kuko twebwe uko turi abana b'Imana muri Kristo Yesu icyo ni ikintu gikomeye cyane umunsi wavuka bwa kabiri umunsi wakira Kristo mu mutima wawe habaye ikintu gikomeye mu buzima bwawe wavuye mu muryango wa Shetani wo muri Adamu winjira mu muryango wo muri Kristo Yesu Yesu yibazwe cyane rero uwo muryango wo muri Kristo Yesu abantu bawurimo barafise icyo barafise icyo babaye barafise icyo bakorewe muri Kristo Yesu kubimenyereza gutuma hari ubuzima bushasha uba mu ngene wiyumvira ingene uvuga ingene ubaho ingene ubona Imana ingene ubona agakiza ingene ubona bene data ingene ugendana n'Imana icyo kintu rero cy'ukugororoka kuva ku Mana ni kimwe mu bintu biri mu ijambo ry'Imana ariko kandi abakristo benshi badatahura tugende mu ijambo ry'Imana Abaroma gatatu turaza kuraba ni igice kinini igitabo cy'Abaroma gatatu ariko ndaza gusoma imirongo ishika 4 gusa iyo mirongo 4 tuyize tujanugira seminaire ku cyo cyigo imirongo 4 igice cy'Abaroma gatatu Romans chapter 3 Abaroma gatatu murongo ndabarindira ku mbere yo nyuma ndanyarutsa agamvuga nyarutsa tugende buke Abaroma gatatu umurongo wa 21 verses 21 to 24 umurongo wa 21 gushika 24 Nibaza ko no Kinyarwanda muvuga sinzingira muvuga amakumi n'abiri irangora kuvuga rero ndavuga mu Kirundi cyinshi uze kuyanga 21 gushika 24 reka nsome mu Kirundi hanyuma niba ari ufise Bibiliya Kinyarwanda aza kunsomera iyo 40 hama cengena nigisha haravuga ngo ukugororoka kuva ku Mana ariko noneho ibyagezwe bitariho ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo abavugishwa n'Imana ni kugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe akantu bose mugashire ko bose baguhabwe kuko atatandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ntibashikira ubwiza bw'Imana 24 avuga gutya ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu amen kadusabe umuntu afise Bibiliya Kinyarwanda twumve n'Ikinyarwanda kivuga
kugira ngo dushobore kubyumva twese. Abaroma 3:21 haravuga umutwe w'ijambo rivuga gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe aribyo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Amen. Rero iri jambo rikomeye cyane. Hari ibintu bibiri ku murongo wa 21 verse 21 murongo wa 21 haravuga ibintu bibiri bikomeye cyane. Aravuga ngo kuva ku Mana kurahishurwe ibyagezwe bitahari. Bisobanura yuko mu ijambo ry'Imana hari ubwoko bubiri bw'ukiranuka cyangwa bw'ugororoka. Ubwoko bubiri cyangwa uburyo bubiri bwo kugororokera Imana. Uburyo bwa mbere ni uburyo buhagaze mu mategeko cyangwa mu mabwirizwa, icyo Bibiliya yita ngo ni ibyagezwe, amategeko n'amabwirizwa. Ibyo rero byari bihagaze mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera abantu barakora Imana ikabahezagira. Turabona mu gitabo cy'ukubara kwa kabiri, nibaza gutegeka kwa kabiri, aricyo mu Kirundi bita gusubira mu byagezwe. Icyo gitabo turabona harimo igice cy'imivumo n'imigisha. Umuntu yakoze neza yarahezagirwa, yararonka gukiranuka, yaremerwa n'Imana, Imana ikamwita umuntu ameze neza. Ariko kandi haragara n'igihe bategerezwa no gutanga ibyo bita mu Kinyarwanda ibitambo cyangwa ibimazi. Iyo umuntu yabikoze akagororokera Imana agatanga ibyo bimazi, Imana yaramwemera, Imana yaramwakira, ikavuga ati uyu ni umuntu nishimiye ni umukiranutsi. Ariko kandi akabaho n'urwo ruhande rundi avuga yuko umuntu iyo atakoze ibintu byiza azovuma. Usubiye mu gice cyo gusubira mu byagezwe 28 turabona neza Imana iyo abanyisirayeli baha amategeko ku gice cya mbere cya 28 turabona neza Imana ibabwira ngo ngiyi imivumo muzovumwa, nimutakora ibi n'ibi muzovumwa muryamye, muzovumwa mubyutse, muzoba abantu muvumwe mu buryo bwose bushoboka. Ariko kandi nimwakora ibi ngiyi imigisha izobaherekeza, muzogira ibi n'ibi hama muhezagirwe. Rero mu isezerano rya kera tubona neza yuko abantu bahaga mu kiraro cyangwa kugororoka bitwa abagororotsi kubera bahirije amategeko, amabwirizwa, rekomanduma cyangwa the law of Moses cyangwa ibyagezwe, bategerezwa kubyubaha byose. Ariko icyari kigoye ngiki yari amategeko 613 613 mu Gifaransa cyangwa 613 laws. Aya mategeko rero bategereza kuyakurikira. Ugiye mu gitabo cyo muri Kinyarwanda mu gita Gutegeka kwa kabiri cya 4 cya 5 cya 6 ubona neza yuko abanyisirayeli bategetse ko bafata amategeko bakayambara mu maso, bakayambara itambara, bakayashyira ku maboko, bakayamanika ku miryango. Igihe babyutse bategereza kuyavuga. Amategeko 613 bategereza kuyafata ku mutwe, bagenda barayavuga bayavuga. Nje tubona Imana ibwira Yosuwa cyambere ngo igitabo cy'ibyagezwe ngo ntikive ku munwa wawe, ucatore ugikonfesa ukivuge kugira ngo ukora byose bigira umugisha. Mu isezerano rya kera ibyo bakora umugisha wabo babamo wari uhagaze ko bakurikije amategeko, ariko batayakurikije baravuga. Ariko ugiye kuraba mu isezerano rishasha rya Kristo si uko biri. Yesu ashimwe cyane. Ubwo mutabe haleluya. Isezerano rishasha rya Kristo si uko biri. Isezerano rya kera byari bihagaze ku mwana w'umuntu n'icyo ashoboye gukora, ibikorwa byiwe n'ibyamushoboza kuwitwa umukiranutsi, umugororotsi. Rero byari ibintu bigoye, ariko kandi ikintu nagira mvuge nta n'umwe yabishitse twaza kwibona mu nyigisho twabisoma. Rero icya kabiri twabona mu 21 ni uko gukiranuka kwa kabiri kuva ku Mana ibyagezwe bitanu.
haleluya. Ukwa mbere guhagaze ku mategeko, kuko rero ntabwo nashobora gushiza. Nje gutuma biragoye ko umuntu bivuga ngo jewe amategeko ngenda yabemo yose ngo bishobore. Ivyo ukunda ariko hakugororoka kundi ijambo ry'Imana rivuga, cyangwa ukiranuka kundi ijambo ry'Imana rivuga twahawe muri Kristo Yesu. Ubwo kugororoka ni kuva ku mategeko, nta mategeko ari meza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo amategeko ni meza arera kandi aragororotse, ariko amategeko nta muntu ashobora gukiza. Amategeko ashobora kugira umuntu akiranutse agororotse ntibikunda. Umuntu akiranutswa nuko yizeye Kristo. Ukugororoka rero kuva ku kintu na kimwe ni Imana ikuzana, ni Data akuzana aramuduha. Rero yavuze ngo ukugororoka kuva ku Mana kwarahishuwe, muri make kwarashizwe ahabona, kwari kunyegejwe mu majambo yumvikana, ariko uno munsi kubera Kristo Yesu yaje kwamaze kuzahabona. Haleluya. Rero kwarahishuwe ibyagezwe bitarinze kwinjira mu mategeko, ngo njyane yumvira mu mategeko. Icya kabiri yavuze ku murongo wa 21, tuce ku murongo wa 21, yavuze gutya ngo gushingirwa intahe n'abavugishwa. Akandasoma uyu murongo avuga ngo ariko none ibyagezwe bitariho kugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'iby'abavugishwa n'Imana. Ubwo kugororoka ariko aravuga gushingirwa intahe. Muri make ijambo ry'Imana ryatubwiye neza yuko ukugororoka kuva ku Mana kwahishuwe, ibyagezwe bitahari. Icyo ni ikintu cya mbere. Mu Kinyarwanda soma umurongo wa 21 agapati A twumva, pati A na B twumve no mu Kinyarwanda havuga agace ka A na B nibatse ko mu Kirundi bavuga gutya, bavuga ngo ariko noneho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Muri make kutazanwa n'amategeko, kwarahishuwe kutazanwa n'amategeko. Ni ukugororoka kw'Imana utandukanye no kuzanwa n'amategeko. Aha bandanya nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe cyangwa abavugishwa n'Imana, the prophecy cyangwa the prophets of God, abavugishwa n'Imana nibo babishingira intahe, nibo babivuga, nibo bashingira intahe yuko ukugororoka kuva ku Mana kwamaze kuza. Rero kadusimira mu byakozwe n'intumwa, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Acts of the Apostles, cyangwa the book of Acts chapter 10 verse 43. Icyakozwe ibyakozwe n'intumwa 10:43, unsomere twumve n'abavuga. Turabona abavugishwa n'Imana n'abageni babishingira intahe. Ibyakozwe n'intumwa 10:43 aravuga, abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Ikintu kirakomeye cyane. Abahanuzi bose barahamije cyangwa barashinze intahe, baravuze amajambo yumvikana, izo temanye they testify, baravuze yuko uzokwizera Kristo wese azobabarirwa ibyaha byiwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ibyagezwe n'abavugishwa l'avare prophète byose bishingira intahe Yesu Kristo, byavuga kuri Yesu Kristo. Kuko isezerano rya kera amategeko Imana yari yatanze ya Moise, yahaye Moses, hanyuma abavugishwa nabo ba Yesaya n'abandi baza bose batubwira ko hazoza umuntu witwa Yesu Kristo, kuko uwo niyaza by'ukuri abantu bazoshobora kubabarirwa ibyaha byabo. Nje gituma Bibiliya yatubwira muri Zaburi yuko ngo arahiriwe umuntu uhoraho atazoharwaho ibyaha byiwe. Uno munsi twebwe turi muri Kristo Yesu, Imana yamaze kutubabarira ibyaha byacu. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni ukuba yuko uri umugororotsi, uri umukiranutsi. Urakiranutse atari kubera amategeko wakurikije, ukiranutse kubera Yesu yaje mu mutima wawe. Amen. Yesu ahimazwe cyane. Amen. Iki kintu rero abakristo benshi turabaye mu buzima bwo kubaho nk'uko umengo turacara mu isezerano rya kera. Twebwe turaba mu gihe cya Mose, turaba mu gihe cya Kristo Yesu, turi mu isezerano rishasha rya Kristo Yesu. Nitwemeza neza yuko Kristo yaraje kugira ngo abamwizera bose bashobore guhabwa
sinzi nuko mfise umwanya muto umwanya munini cyane mu kwigisha ariko ibi bintu ubyumvise birahindura ngana wiyumvira bihindura ngana wiyumvira bihindura ngana uvuga bihindura ngana usenga bihindura ngana w'ubuzima bw'Kristo birakwindusha kuba ubuzima bw'ubwoba bugakiza abakizo benshi babaye mu buzima bw'ubwoba bangana gute dukorera Imana dufite ubwoba apana kugira igitinyiro cy'Imana cyo bita the fear of God mu cyongereza cyangwa crainte icyo turagikeneye twese kugira igitinyiro cy'Imana mu buzima bwacu tuvuga turabikeneye ariko bwa bwoba kumenya Imana ni igikoko cyo kurondera mu kiguhana kuko utarataha yuko uri umwana mu nzu kwa papa wahawe identity of Christ kandi wahawe ukira kuva ku Mana ikintu rero ikintu kiri so powerful ucumvise gihindura ngana ubona ubuzima bwa Kristo gihindura ngana wibona gihindura igwa passion igwa yoko ijya passion ikiyamurondera ijya shaka y'Imana apana kubikora kubera ubwoba uririmbe kubera nyene ari kuririmba oya ubutumwa kubera utegereza kuvuga oya n'umunezero w'indani n'umunezero w'ibwina uva it comes from inside out biva indani muri wawe wumva ndatuje mu Mana ndaruhutse muri Kristo Yesu rero avuze yuko abavugishwa n'Imana ariko babishingiye n'ibyagizwe byose bivuga y'ukugoroba kw'Imana kwaramutse kuza muri Kristo Yesu gatoza ku bana turayibona ikindi kinavuze ati uravuga ku Mana gushigirwa intare ubutumwa bwiza ikintu kirakomeye cyane ubutumwa bwiza bwa Kristo the good news of Jesus Christ and the gospel of Christ ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo butumwa bwiza muri bwo nyene niho dushigirwa intahe y'uko turabagororotse nagira ngo iki kintu ushobora kuba ikintu kiremereye niba aho bari ishengero rikoranira hamwe bagakorana ukwezi kumwe amezi abiri atatu umwaka ibiri itatu abagana ishengeramo bongere batarumva ko ari abakiranutsi ko bari just ko bari righteous in Christ ko bagororotse iryo shengero rifise ikibazo n'ibyo ubutumwa bwiza ntiraba ubunini bwacyo cyangwa ubutoye bwacyo kandi uzi ikintu cy'ubunini nk'uko nabivuze mu rugendo ariko kwigisha ngaha ubunini bw'ishengero si abantu benshi ubunini bw'ishengero ni imitima ihagaze neza muri Kristo Yesu n'abantu bahagaze bari passionate about Christ n'abantu banezerewe iby'Imana n'abantu batawe kuba Yesu yakoze haleluya n'abantu agakiza kabo karyoshe katahagaze mu mategeko kandi kugira ngo agakiza ntibihagaze gutangorana umuntu aca muri ubu buzima ko turanigorana iminsi yose ukazura n'ibibazo uhura n'ibibazo mu muryango uhura n'ibibazo abana bawe gutera ibibazo abo muvukana abagenzi hari ibibazo utabara gutera ibibazo ariko hagati y'ibyo byose twaturamo turabagororotse muri Kristo Yesu haleluya rero ikintu nagisubiremo ishengero turatabara neza by'ukuri ko abantu barikoraniramo bari muri Kristo Yesu ari abana b'Imana bagizwe bagororotse iryo shengero tumara imyaka 5-10 riba ridini itarabitaho kandi Imana ntagamagaye gushinga amadini Imana duhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo yaduhamagaye amadini mu maso w'Imana kuko nibo babambye Yesu nibo bishe Pawulo nibo bishe Petero amadini rero amaneko ndavuga ko Yesu yogaruka uno munsi yodukubita bamwe abatwigisha amajambo y'Imana kandi Yesu yogaruka uno munsi yokugaragara igizwe n'amashengero byinshi kandi Yesu agarutse twebwe twomubanga nyene twomwibanga twebwe nyene kuko dukora ibyo Yesu atatumye gukora twigisha icyo atatubwiye kwigisha tuvuga ubutumwa bunyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga haleluya tuvuga ibintu binyuranye na Bibiliya ugasanga umuntu arakirirwe imyaka adatahurira ijambo ry'Imana n'uryigisha abagana ubwiyone tawe so sad ariko Imana yashaka yuko twuguruka umutima twuguruka umutima iri jambo turikunda bene data iri jambo rikunda kuko iri jambo muri ryo hari uwishurwa ku ijambo ry'Imana ugaragaza yuko kw'Imana kwamaze kuza reka dusome ubutumwa bwiza mu gitabo cy'Abaroma Abaroma chapter 1 Romans chapter 1 verses 16 and 17 dusome Abaroma chapitre 1 verset 16 et 17 shaka tugende bukebuke kugira ngo aya majambo
ashobore kuganiriza umutima wawe. Turabona ko kuva ku Mana wishurwa n'ubutumwa bwiza. Je turi murakoze ko arigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abantu yigisha bateze gutangura amabanga. Ishaka gufata umwanya muto kuko si ikintu coroshe kumva kwesha ubwenge bw'umuntu. Bisaba ishuri no kubavuze ngo urumva ko Mana kwarishuru. Cyane ikintu kinyegejwe Imana yukugurura amaso. Sinzi biramaze kubashikira umuntu ariko arigisha akavuga ikintu avuga ngo ngo ndabitaho ugatangara kanya kantu kavuze ni revelation iba ari ishuri barabe mu mutima wawe afite Imana yukugururiye akarido aganira gakinze ku maso yawe igakura ukabona ati kumbe no kubyavuga. Rero dusomera abantu bacunda igice cya mbere mu bacura gatandatu cy'ibintu tugende bukebuke tuko turiga ijambo ry'Imana tugende bukebuke turabe ico ijambo ry'Imana rivuga. Soma. Erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Ndaryohewe n'ikinyarwanda gitangura wereka umuntu akiri gusigura bikwemeza abanyarwanda hagati bakunda bakoresha baranyemeje umuntu kumwemeze iryo jambo ryatwemeje. Haleluya. Erega ubutumwa bwiza nibugira iki? Ntibukoza isoni. Ntibukoza isoni kuko nabo ubutumwa bwiza nibuntera isoni. I'm not ashamed of the gospel. Nibuntera isoni. Kuko ari imbaraga y'Imana iheshwa n'uwizera wese gukizwa. Kuko ni ubushobozi n'imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese. Uwizera wese. Ntibavuze ngo bose wese. Uwizera wese. Kugira iki? Ukizwa. Uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Uhereye ku muyuda kugeza ku mugiriki. Muri make uhereye ku Munyisirayeli ugashika ku banyamahanga kuri twebwe. Abagiriki bari ubwoko bw'abanyamahanga batari isezerano ry'Imana rya Aburahamu. Rero abo bagiriki baserukira twebwe tutari Abanyisirayeli mu buryo bw'amaraso. Rero ubwo butumwa bwiza butatera isoni butamutera isoni buzana agakiza ku muntu wese yizera. Ni ubutumwa bukiza Abanyisirayeli bakizana abanyamahanga. Reka tubanaye twumva 17 aravuga ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana uhishurirwa. Oya usomye nabi se ko ibyo bita mukunda katuzo guhishurirwa apana guhishurirwa kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Okay, kuko muri bwo ariho gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Muri make mu butumwa bwiza muri evangile the gospel iyo tuvuze ubutumwa bwiza bwa Kristo muri bwo niyo gukiranuka kugororoka kuva ku Mana apana kugororoka kwavuye mu muntu atari kwavuye mu bikorwa byawe atari kwavuye mu mategeko kugororoka Imana yaho nyene ubwari itanga ubwo kugororoka kunyegeje mu butumwa bwiza. Njye tubona buzani ubutumwa bwiza iyo twigishije ijambo ry'Imana twategereza kuba abantu turongoye bategereza kumva ko ari abakiranutsi muri Kristo Yesu. Utarabyumva something is missing in your heart. Something is missing in you. Ibi bintu maze imyaka 18 nkijijwe nakamubwira ngo nubatse nayihereza maze imyaka 2 ngize mariage ariko maze imyaka 18 hafi 19 nakiriye Yesu mwari mukiza gutahura ko ndi righteous in Christ ko ndi umugororotsi mu Mana muri Kristo Yesu byamuhaye imyaka 8 nakoze ibiterane binini nazanye amakipe y'abantu bitumva gusengera abantu bagakira abapfumu abaki ariko nkabikora mu mutima ndemerewe nanezero agakiza Yesu ubwoba kuja mu muntu kandi umwana w'Imana ndibuka igihe kimwe nari umwe mu barongozi b'ishengero ryari ishengero ritonya rimaze imyaka mike yaritanguye ryarimaze imyaka hafi 5 twari abantu hamwira nk'ijana ndibaza jewe nakora Imana full time nabandi kwishengera igihe cyose umupasiteri wera bisakaza
akora banyira kuba nitanga aje kuri biro ntonda usengera abantu amavizite n'ibiki aho hari akabihumbi 2008 ndibaza n'umunani ndibuka ico gihe agakiza nari mbayemo shaka ibintu ndabivuga ku buryo biva mu mirongo bija mu buzima bwacu bwa misi yose agakiza nari mbayemo kari agakiza k'inguvu kari agakiza k'ubwoba kari agakiza ndemerewe nduko nisonze nziko n'Imana kinyemera cyane nisonzesha sibibi turisonzesha imisoro ishaje ariko ibyo nakora byose kwari kugira ngo nemeze Imana kw'Imana ikwiye kunyandika ngo nyemere nta mafise ubwoba ndagera ahantu ibyo gukora Imana birananira birandemera numva biraruhishije ariko abantu bandavye babona ko ndafise sikise mu by'Imana bavuga ati ibyo umuntu arafise amavuta uko mpagaze imbere niko nigisha abantu baza bari gukizwa abantu baruzura guhemu yera bakuzura bakagwa hasi hari ubushobozi bwagaragara hanze ariko indani mu mutima jewe ndikunda jewe numva Imana ntiyemera umenya Imana ntikunda numva ibyo gukora Imana birananira sinzibagirwa umunsi umwe hari umugenzi wanjye n'umupasiteri afise ishengero ubunyi Burundi twakorana ibikorwa by'Imana muri minisiteri ari ndongoye hanyuma we yaje kwibugana kwiga muri vakansi je mu karuhuko ndagenda mubwira ngo jewe mu bintu gukora Imana birananiye ndabushe ndananiwe ndaremerewe ibintu n'ibintu bishoboka arangerageza kuntera garanga ati ahanje ubutumwa bwiza mu gihe gikwiye no gihe kitakwiye navuga nti oya uko biri kose jewe ibintu numva bigoye ibintu gukora Imana biragoye numva ngo Imana ntiyemera icyo nakoze ndahamagara mu pastori na madamu wiwe abantu tusa n'abangana mu myaka uwo pastori adusha imyaka 2 urumva ko twari urunganwe rumwe generation ndamuhamagara ndamubwira ati pastor jewe by'ukuri ibi byananiye baratubwira mu nama nabwanyu wapi mugabo baravuga ati uyu mugabo tukamutakaza bizaba ikibazo tuzi cyazocaba baransohokana muri restaurant muri ville Bujumbura tuja muri restaurant twicarana turasangira muri restaurant heza turasangira bamakabyo kumena umutima wanje imbere yabo ndababwira ibyo ndikunda cyane ndababwira ibyo ndikundumva ndababwira ngena ibintu gukora Imana bigoye naba numva ndiko nakora umenga Imana ntiyemera ibyo ndiko nakora haba n'umwe ngo umunyabyaha ijwi rinyagiriza mu mutima ko umunyabyaha kandi umugororotsi ndasenga ndubaha Imana nabwiye n'abandi kubaha Imana ariko mu mutima mba numva akantu kabuze ko Imana itanyemera baranganiriza barandendege barandemesha baransengera umwanya nabahaye wo kunyumviriza umera umwanya mwiza ariko wamaze umwanya muto byamaze akanya gato kubera ikibazo nari mfise ni cyari ikibazo cy'uko ibikorwa by'Imana bigoye cyari ikibazo ko naratahura ko Imana inkunda ko Imana inyemera ko ndi umugororotsi nakuba ndi umunyabyaha ndiko ndaja muri gehinomu nama ndiko ndasenga mbwira Mana ndagusabye uzunyibuke uzunyandike uzo ijambo ry'Imana ntaramenya neza yuko rimbwira ko ndi umwana w'Imana muri Kristo Yesu ariko mu kwezi kwa mbere zo mu mwaka wa 2009 mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2009 twari kubona wa mugenzi wanje umupasi icyo yari muvuga butumwa yiga mu ishuri rya Bibiliya turahantu turi muri seminari raho duhura n'umutama araho aje avuye yabaha mu Texas barashaka uwo mutama aza aja kwigisha seminari y'abapasitori jewe ngenda nk'umuinterprete ngenda nk'umusobanuzi wiwe bahamagaye kandi bahemba baramera hanyuma nicaye impande yiwe ariko aravuga bene data aya majambo ariko ndavuga nasenga nko Imana ngo ari we anyuza mu mutima w'umuntu ariko arigisha arasigura ibyerekeye kugororoka kuva ku Mana gukiranuka kuva ku Mana ingene agakiza abakizwa benshi kabaruhishije ingene abantu benshi babaye ubuzima bubishe ku Mana ingene abantu biruka mu bintu by'Imana ariko mu mutima batari so happy about God bazi ko Imana is so far away from them. God is not far from you, He's in you, He lives in you. Imana iba muri wewe arabisigura ati the gift of righteousness in Christ has been given to you. Ubwo bugororotsi bw'Imana muri Kristo you have received it by faith in Jesus Christ, and that's why njyewe uyu mugabo yavuze ati ukugororoka kuva ku Mana kwarahishuwe. Uwo mugabo ariko arigisha sinzopfa ndabyibagiwe. Uwo mugabo ariko arigisha umutima wanje wamengo n'umuntu afashe amazi hajya wari wabizi yashu warushe wirukanze wamengo n'umuntu afashe amazi